I proudly accept your nomination for President of the United States. Mu isura yijimye n'igipfuko ku gutwi kw'iburyo niko Donald Trump w'imyaka 78 y'amavuko yagaragaye ubwo yavugaga disikuru ye yo kwemera ku mugaragaro kuba umukandida w'ishyaka rye ry'abarepublikani. Uyu wahoze ari perezida wa Amerika usanzwe amenyereweho kuvugira hejuru mu mvugo ishotorana yatangiye ijambo rye mu butumwa bworoheje yibanda cyane ku bimwerekeyeho ubwe bwagarutse ku buryo yarusimbutse. Ubwo imbaga y'abarwanashyaka yari imuteze amatwi ituje, Bwana Trump yasobanuye uko i Butler ho muri Pennsylvania ubwo yarahagaze ahirengereye ahindukiye ngo asome ibyari byanditse yumvise ikintu gikubise ugutwi kwe. Yavuze ko ubwo yarazamuye ikiganza agakora ku mutwe yahise abona ikiganza cyuzuye amaraso. I started to, like this, turn to my right and was ready to begin a little bit further turn, which I'm very lucky I didn't do, when I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear. I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet. And moved my right hand to my ear, brought it down. My hand was covered with blood. Agaruka ku buryo yarusimbutse, Trump yagize ati, iyo ntaza guhindukiza umutwe neza muri ako kanya, isasu ry'umwicanyi riba ryarampamye mu cyico. Sinari kuba ndahira ijoro, ntitwari kuba turi kumwe. Ku minota 93 ijambo Trump yavuze uyu mugoroba niryo jambo rirerire gusumbya ndi yavugiwe mu nteko rusange z'amashyaka muri iyi myaka ya vuba. Niryo ryabaye indunduro ndetse n'umwanzuro w'ikoraniro rusange ryari rimaze iminsi 4 rihurije hamwe ibihumbi by'impirimbanyi zitsimbaraye ku bya kera ndetse n'abategetsi batowe. Ni mu gihe abatora bahanzwe n'amahitamo kuri ubu ahuriwemo n'abakandida babiri badakunzwe cyane. Mu kubona ko hari amahirwe mu bya politiki yabyaza umusaruro nyuma yo kurokoka urupfu, uyu mutegetsi w'umurepublikani urangwa no kuvugira hejuru yahisemo gucururutsa imvugo ye, akizera ko iyo mivugire mishya izamufasha kwireherezaho benshi kurushaho mu matora bigaragara ko uruhande rwe rugenda rugiramo amahirwe menshi. Uyu wahoze ari perezida ati, ubwumvikane buke n'amacakubiri muri sosiyete yacu bigomba gukira, tugomba kubikiza bwangu. Nk'abanyamerika dusangiye ugupfa no gukira, duhagurukira icyarimwe cyangwa tukagwira icyarimwe. Ndiyamamariza kuba perezida w'abanyamerika bose, si igice kimwe cy'abanyamerika, kubera ko nta nsinzi y'igice kimwe cy'abanyamerika. Nubwo yavugaga mu mvugo ituje kurusha uko asanzwe avuga muri za mitingi, Trump yanasobanuye gahunda yirangajwe imbere n'icyo yijeje ko kizaba igikorwa cyaguye cyo gucyura bimukira kurusha ibindi mu mateka ya Amerika. Yakunze gushinja abantu bambuka umupaka wa Amerika na Mexique mu buryo bunyuranyije n'amategeko ko baba bagabye igitero. Yagize ati, we want people. Turashaka ko abantu baza mu gihugu cyacu ariko bagomba kuza mu buryo bwubahirije amategeko. Mu ijambo rye, Trump ntaho yigeze akomoza ku burenganzira bwo gukuramo inda, ingingo yakuruye impaka mu barepublikani kuva urukiko rw'ikirenga rukuyeho uburenganzira bwemewe bwo gukuramo inda mu myaka 2 ishize. Trump niwe washyizeho abacamanza 3 b'urukiko rw'ikirenga bakuyeho iri tegeko rizwi nka Roe v. Wade. Muri za mitingi ze, Trump yishimira ko iri tegeko ryavanyweho ndetse akavuga ko za leta zigomba kugira uburenganzira busesuye bwo kwishyiriraho amategeko yazo arebana no gukuramo inda. Ntiyigeze kandi akomoza ku mvururu zabereye ku ngoro y'inteko nshingamategeko Capitol ku ya 6 y'ukwa mbere 2021, aho abamushyigikiye bagerageje kuburizamo iyemezwa ryo gutsindwa kwe n'umudemokrate Joe Biden. Bwana Trump yakunze kwita abafunzwe nyuma y'izi mvururu ko ari abafashwe bugwate.